Ovaj put Tim Anonymous Srbija pravi akciju navlake sa 300 lajkova za botove Demokratskog fronta. Koristit ćemo samo jedan ulaz. O čemu se radi? Posljednjih dana aktivno je masovno botovanje protiv građana Srbije kojima se sudi u Crnoj Gori. U pratnji IP adresa i konekcija jednog od botova koji je vređao generala Dikića i Sinđelića, a hvalio Kneževića, dolazimo do linka radio televizije Crne Gore na koji je on ulazio nekoliko puta. Otvaramo link i vidimo da ovaj put isti bot spamuje neku vest o kandidovanju Đukanovića za predsjednika. Vest je tada tek objavljena i zapalo je u oko da stranica ima jedva 100 posjetilaca, a 45 komentara. Među komentarima je i jedan kritički u kojem neko daje do znanja da mu se boduje negativno i da slobodno boduju još. U tom trenutku njegov komentar ima samo 4 pozitivna glasa i 76 negativnih. Previše probitno i zato ga biramo za akciju. Krećemo u navlatu botova i počinjemo dodavati pozitivne glasove na isti način na koji to rade botovi fronta da izgleda regularno. Sajt snimamo direktno s polja bez ulaska u server da administracija nema mogućnost obmane javnosti i da kažu da smo mi nešto uradili na sajtu. Tog trenutka još nismo imali dokaz da je i administracija radio televizije Crne Gore umešana u takve prljave poslove. Htjeli smo snimiti ako se isti bot fronta pojavi ponovo i krene davati negativne glasove. Po pravilu jedan posjetilac na isti komentar može glasati samo jednom. Dokazujemo da nije tako na statistike posjeta sajtu televizije Crne Gore kao i na statistike gledanosti i popularnosti. Sve se veštački namešta. Počinjemo u 20 časova kada je udarni termin da neki sajt ima povećane posjete. Polako dodajemo glasove na komentar. Satima kasnije nema drugih posjeta sajtu osim nekoliko, a nema ni novih komentara niti glasova u situaciji gdje bi u tom terminu trebalo da ih bude. Ako je sajt za manje od 2 sata imao 45 komentara, trebalo bi da ih sada bude još više. Stajemo oko ponoći i upućujemo komentar u kojem upozoravamo na botovanje i kažemo da će u eksperimentalne svrhe na taj određeni komentar biti ubačeno 300 lajkova. Napuštamo sajt i narednog dana u 10 časova vidimo da je sajt imao samo nekoliko posjeta i dodali su 2 komentara. Nigde drugo nema nekih promjena u glasanju i novi negativni glasovi postavljeni su na komentar koji je na posmatranju. Glasovi su dodati oko 1 noću kada je komentarisano da je bilo garantovani gubitnik. Sa 76 na 269 negativnih glasova u 1 noću, a od 20 uveče do ponoći bez glasova. Ispada da su se botovi fronta u petak na subotu usred nekog proboda setili da uđu baš tu i glasaju negativno sa oko 200 različitih uređaja, pa su otišli na spavanje. Uključujemo snimanje i nastavljamo navlatu, sumnjamo u administraciju jer bez programerskog rada na sajtu ili bez ulaska posjetilaca nije moguće postaviti glasove. Satima kasnije, za vikend kada bi ljudi koji odmaraju trebali u podnevnom terminu ulaziti na sajt, nema posjeta televiziji Crne Gore osim naših ulanaka sa 100 različitih adresa. Odlučujemo da isprovociramo administraciju i šaljemo još jedan komentar da im damo do znanja da smo tu satima i da vide da smo dodali nove pozitivne glasove. Administracija je prisutna u sajtu i redovno objavljuje nove vesti i uređuje sajt. Naši komentari nisu odobreni. Sva realna vremena akcije vide se dole u desnom uglu snimka. Objave administracije vide se dole u desnom uglu prilikom svakog novog ulaska na sajt. Ovo je skraćena verzija snimka od nekoliko sati. Nastavljamo akciju. Komentari Anonymusa nisu bili uvredljive sadržine pa je dokaz o umešanosti administracije još veći.
novom komentaru u sajta, koji je ista administracija dodala, nema ni pozitivnih ni negativnih glasova. Tek nakon našeg komentara admin koji ga je pregledao dodaje još jedan negativni glas komentaru koji pratimo, ali dodaje i jedan pozitivni glas za njegov komentar u sajta. Nastavljaju da prate šta radimo i kriju naše komentare. Kao što možete vidjeti na ostalim komentarima od kojih je većinu napravila upravo administracija, nema nikakvih promjena. Sve što navodimo o radu administracije može prometiti odeljenje za tehnološki kriminal. Obavezno pratite vremena i glasove na portalu. Snimljeno je kada administracija direktno bude dodala negativne glasove do -511, a sve u roku od oko minuti na komentaru koji pratimo i koristimo za naplatu bodova. U isto vreme na njihov komentar u sajta dodat će još 20 pozitivnih glasova da potvrde da je bilo gubitnik. Bečiću su isto dodali nekoliko negativnih glasova. Prikazat ćemo i protok vremena na našem originalnom snimku da se vidi da je sve snimano satima bez prekida. Ispunjavamo naše obećanje od 300 glasova za bodove Demokratskog fronta, već smo sigurni da neki od tih bodova sede i u administraciji radio-televizije Crne Gore koja je mesecima površno govorila o građanima Srbije, a hvalila lidere Demokratskog fronta koji su Srbima namestili hapšenje i sada pokušavaju da se izvuku. Kao što vidite admin je video i dodao po onaj jedan glas i čeka da prestanemo sa dodavanjem pozitivnih glasova da bi on dodao duplu cifru negativnih glasova. Nama su regularnim načinom poseta sajta sa različitih adresa, na svaki oko pola minuta, trebali sati, ali on će to iz podešavanja sajta uraditi za manje od minut. U periodu od 10 pa do 13 časova i oko 30 minuta sajt nema nove komentare ni glasove. Prosek glasova na sajtu televizije Crne Gore je 0 glasova na sat. Uporedite to sa prosekom od oko 200 negativnih glasova koje su dodali u jedan noću i koje će još dodati u jednoj minuti. Od ovog trenutka dobro posmatrajte glasove na komentaru koji pratimo i na komentaru u vrhu koji su admini dodali u toku noći. Dakle, već je pokrenuto podizanje negativnih glasova na komentaru i u narednih minut drastično skače do cifre od -511, a na komentar gore se dodaje samo 20 zato što nema negativne glasove pa da izgleda da ima samo 20 pozitivnih.
Znači na 4 sata proseknula, a onda u minuti proseklo oko 200 glasova u minutu. Mi namjerno nismo glasali na bilo koji drugi komentar. Administracija radio-televizije Crne Gore upravo je uslimljena u delu podešavanja statistika. Toliko o javnom servisu građana, toliko o statistikama poseta i gledanosti. Objavljivanjem ovog snimka kažnjavamo administraciju i upravu zbog vređanja građana Srbije. Na kraju optima Anonimus Srbija i jedan veliki negativni glas na sramotnu administraciju sajta. Građanima Crne Gore i Srbije upozorenje da sve što se botuje i objavljuje na sajtovima tipa radio-televizije Crne Gore i Inforsa treba izbjegavati jer se radi o zakupljenom prostoru za svrhe izdajničke bande lidera Demokratskog fronta. Televizija Crne Gore i lideri Demokratskog fronta prošli su kroz isti program obuke američke organizacije USAID, o čemu posjedujemo kompletnu dokumentaciju i nemojte dozvoliti da vaš sistem od vas pravi ovce. Oni su godinama pripremali ulaz u NATO. Oni su u obavezi da se zaštite međusobno. Od ovog trenutka veći deo Srba blokirat će stranice i sajtove televizije zbog njene zloupotrebe protiv građana Srbije. Originalni snimak bit će dostavljen policiji i tužilaštvu Crne Gore. Zahtevamo da vlasti Crne Gore po službenoj dužnosti ispitaju slučajeve upotrebe računara televizije Crna Gora za potrebe botovanja i vređanja građana Srbije na drugim sajtovima kao i za zloupotrebu poverenja građana Crne Gore manipulacijama koje se sprovode na sajtu iste televizije. Zahtevamo da radiodifuzna agencija Crne Gore ispita sve i zaštiti od uvreda građane Srbije i kazni upravu ove televizije. Isti je slučaj i u kancelarijama Inforsa, za čije računare smo također otkrili da su upotrebljavani za pretnje i uvrede građana Srbije i na čije portalu je došlo do objavljivanja niza neistina i uvreda prema pripadnicima ravnogorskog pokreta, falsifikovanja dokumenata, a sa istih računara širena je i dokumentacija iz postupka u suđenju za terorizam, a čije je širenje u javnosti u toku istrage bilo zakonom zabranjeno. Zahtevamo da odeljenje za tehnološki kriminal ispita ovo po hitnom postupku dok nisu uklonili opremu. Nemoj biti ovca, sačuvaj mozak, isključi.